So far yabona kuma association akhona obulawayo i-preferred association is usually Chovha Mbayiwa because of history yangikhona lapho esuka khona from kobomqabuko Nkomo ekhipha ama-pidgeot efaka amakhombi so that lokuzenini kwakule control direct control from Nkomo ukuthi wayekhuza ama-owners lama workers so that culture lokhu ikhona as witness antsho ke lakhuluma lo mdala uAtlas umoya labana ama original Mbayiwa manje labana babekhona first people koMbayiwa so kuyi culture khona lokho kukhona vele ungabona imoto igqoke i-brown badge lamabala ako Chovha Mbayiwa okuyi respect lokana from umqabuko is still there. It's a culture that's ongoing up to now and lawe as umuntu kumele ube lobuntu ebantwini ube le relationship labantu ungabe umuntu lwana ukuthi sesaziwa ukuthi lo lihlanya lo yathethisa abantu so basically uMbayiwa keeps those values. The culture and values of Chovha Mbayiwa reflect Bulawayo's overall beliefs of peace, orderly conduct, respect, and care. Atlas Moyo was instrumental in instilling and maintaining these values within the association. Mina igama lami ngu-Atlas Moyo, ngikhokhela uChovha Mbayiwa, ngichairman wakho uChovha Mbayiwa. uChovha Mbayiwa waqala ngo-1986 ukuba khona efonywa sindawonye uchairman wakuqala wayengupresident wakhona wayenguDavid Mfana owayelandela omunye wethu weHarare owayesekela uMpana uMafilwanda wayengu-vice kuMpana uMpana wayengupresident weZimbabwe yonke i-Pidgeot 404 yathatha isikhundla sama-Austin J2 lama toners i-Pidgeot yasingena yona yazathathelwa ilokuza iChovha Mbayiwa. I-Pidgeot imoto yayiqina kakhulu esayisisebenzisa ngoba yayisebenza sibili kuhle kulapho esaqalela khona futhi ukuthi imithetho yona leyi ingene uMpala sengene wakhuluma ukuthi hayi ukuthi sisebenzeni kuhle madoda asilandelele umthetho welizwe ukuthi abantu kabathethiswa abatshayeli lani bama-taxi lingathethisi bantu kulapho waqalela khona. Pidgeot yaba yimoto eqinile kakhulu futhi lanamhla nxa ingathiwa iyaphendula siyayithatha sazi nje khonokho ukuthi nxa singaba noChovha Mbayiwa osebenza kuhle sizabamba abantu bonke basebenzi lathi kuhle sibathwale kuhle singabathwali ngokubashawuda singabathwali ngokwenza ezinye izinto but sibathwale ngendlela efaneleyo sibukhulise uBulawayo ngoChovha Mbayiwa. Khathesi ngenxa yalokhu obabuya bafaka into kasithi kaZeleyi sisebenzisa wonke ama-route country park kuphumula noVeve lephumula south phumula north bonke kusiya khonani thina uBulawayo simthathela nje ukuthi isiphetho esisenzayo lawo bayasithanda njalo nathi siyabathanda and bayamfuna uChovha Mbayiwa yikho esibathandela khona njalo uBulawayo simthandela ukuthi uthuli ngala msindo lomuntu. For some, the question has always been, how does one get to join this esteemed association? Uyabuya lapha azekhuluma lami simjoyinise ukuthi hayi suyingcenye yakhona lawe ngoba imandla yakho ozabe ukukhiphile. Siyamkhuthaza futhi ukuthi nxa ungajoyina la imota yakho ayiseke yakho sengakaMbayiwa wena imota singeyakho nxa isibuya endlini but wakhathesi iyabe singakaChovha Mbayiwa so yikona bebuya kakhulu bonke belokhu besizanga abanye baphuma kwamanye amakhampani besizanga. For Craig, his beliefs strongly align with those of Chovha Mbayiwa.